tariki ya 10 Mata mu mwaka wa 1994 Jenoside yakorewe Abatutsi maze iminsi 3 gusa itangiye, ibitero byakomeje kwiyongera. Kuri iyi tariki ibihumbi n'ibihumbi by'Abatutsi byarishwe mu buryo butandukanye hirya no hino mu gihugu. Ibi ni bimwe mu bitero byatwaye ubuzima bw'Abatutsi kuri iyi tariki ya 10 muri iyi myaka 32 ishize. Ku itariki ya 10 Mata mu mwaka wa 1994 Abatutsi barenga ibihumbi 7564 biciwe kuri Kiliziya Gatolika cyahoze ari Komine Kanombe. Abatutsi barenga 2500 biciwe i Karembure mu mujyi wa Kigali. Kuri iyi tariki ya 10 kandi Mata mu mwaka wa 1994 abasirikare barindaga Perezida Juvenal Habyarimana barashe ibisasu bikomeye ku bitaro byitiriwe Umwami Faisal maze bica abarwayi 29 ndetse n'abandi bagera kuri 70 barakomereka. Ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa 4 mu mwaka wa 1994 kandi abarwayi 100 biciwe mu bitaro bya Kaminuza ya Kigali CHUK bishwe n'abasirikare ba leta y'uwari perezida w'u Rwanda Juvenal Habyarimana. Kuri iyi tariki ya 10 Mata mu mwaka wa 1994 Abatutsi bari bahungiye mu bitaro bya Kiziguro barishwe. Kuri iyi tariki ya 10 Mata mu mwaka wa 1994 imibiri ivangavanze n'inkomere bagera ku bihumbi 10 batoraguwe mu mihanda ya Kigali maze bajyanwa mu bitaro binyuranye. Ku itariki ya 10 Mata mu mwaka wa 1994 intera hamwe muri komine Ngororero na Giciye aha ni ku Gisenyi zishe Abatutsi barenga 14500 bari bahungiye ku ngoro ya Muvoma Emereni de Palace. Harokutse abantu babiri gusa, abandi barenga 14500 bari bahahungiye baricwa barapfa barashira. Ni mu gihe kandi Abatutsi bari bahungiye mu biro bya komine Gashora muri Zari Karama nabo barishwe. Ikindi kandi kuri iyi tariki Abatutsi bagera ku 14 biciwe kuri Kiliziya Gatolika ya Ruhuha mu nkengero zayo, ndetse no muri komine Ngenda muri Bugesera bishwe n'impuzamugambi za Sederi ndetse n'interahamwe. Kuri iyi tariki ambasade y'u Rwanda, ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika USA yarafunzwe, abadiplomate bayo bahita bahunga bava mu Rwanda byihuse. Ibyo byabaye kuri iyi tariki. Kuri iyi tariki kandi ingabo za RPA cyangwa se FPR zageze muri CND ziturutse ibyumba, zari zije gutabara Abatutsi bicwaga hano mu mujyi wa Kigali, gusa zasanze abenshi muri bo bamaze kwicwa. Bibutse ko kuri iyi tariki ya 10 z'ukwezi kwa 4 cyangwa se Mata mu mwaka wa 1994 hirya no hino mu Rwanda hishwe Abatutsi benshi kuri iyi tariki ya 10. Saba bonyine ahubwo ni bamwe mu bo twabashije kukubwira.